physical Kat prowess banang and ya kiski defending ka jingila ka in the limpong heart Meghalaya Games ka of basan the na traditional portura. game of the Planang Jaiñtia. itanap shosho. Kala pelong matagisni ka magisi ka basan di ini karan sanjila ka. Na pelong ya ka jingila ka ile se ki ba uj kam ya ka ya pa ka jila Meghalaya. Kata kalong ka Jingiakop ra mau khia da ni ka Jersey ra number mau khra 14 multip dekat tin Jaiñtia. Nata ka jila to pa the kai pai ba finishing kunjuru ka line. jila ka garu ratip kan ka wapong sikra. And yes, and next. Haka jingila ka ra ma tinoi la ka ina pa West Jaiñtia district la pa ya ka jing tibet ba ka jing Khlaiñ ki jongki. Haba ka job butli ki medal kan top ka jila ka pamaroi ka gold ba silver ba kunjuru ka jila ka team ba ka kunhur. After building the stack of stones, jersey number 15 and number 7. Number 12, Meru Jana. Senna. 7.35 kilograms. And yes, to the finish. Mistake of Meghalaya. Kajila kai mo pa na job bon ka East Castle District kat ba ya kajila kai wapong sikapa na job na West Jersey Castle number District. 14 to the finishing line. And yes, 7.35 kilograms. And yes, to the 0.35 kilograms. And yes, to the 7.35 kilograms. And yes. Kalau ko khubor ka basu tenan ba baro ke district ki bishimta haka Meghalaya Games arja arapsau kila pa ka thup jaga jingyo medal haka ba East Castle kelawan ka kendan ko benengkong arpa sa punyo tliki medal West Jaiñtia Hills sa pusau River District sa punyo West Karo Hills sa puar South West Castle District Laifu R East Jaiñtia District Arpau West Castle Hills Laifu R Eastern West Castle District Katpra South Karo Hills Nyau East Karo Hills Katpra South West Karo Hills R South Karo Hills Lai.